Panas cuy. Mau bahasa toksel malah aman. Tinggal mandi lah. Mantap ini kemana? Aduh. Ayo. Siap monyet anjing. Anjing. Di siap. Keramang di doang? Murag aing ke lembang tadinya tah anu murag euy ieu. Naon? Gantungan kunci. Boleh. Tuh murah di tangan. Entong Betul. kajen teh kajen. Kertas di mana itu? Mending suruh ti saung. Hah. Dia hareudeung lah. Anjing atuh sing mana mah? Aing Ngomong di bantuan ya. kajen jeung bae. Bantunya. Tah.